Pozdrav svima od ekipe iz Surfshopa. Danas predstavljamo novi model daske Skate Banana, najpoznatijeg i najboljeg snowboard brenda na svijetu, Liptech. Radi se o Mountain Freestyle Twin Rockeru koji je područja vezova prema krajevima blago prelazi u camberu. Što se tiče tehnologije, kontrolu kod carvinga i zavoja pojednostavlja izvorna Liptech tehnologija Magnet Traction, zbog kojeg su rubnici u području između vezova valoviti, što omogućuje dasci da se zabija u površinu i doslovno reže led. Daska je zbog mekog do srednjeg mekog fleksa, jednostavne kontrole i revolucionarne tehnologije odličan izbor za početnike, ali i već prekaljene snowboardere željni zabave. Board dolazi u dvije izvedbe, bijela grafika Sweeten i crna grafika Stealth. Evo, ovo je bilo sve od mene za danas. Čekajte još videa, a mi se vidimo već u poznatoj lokaciji Ladislava Štrita 18 od ponedjeljka do petka između 11 i 19 sati u Surfshopu. Pozdrav!